Note kombinuje dizajn, snagu i performanse u jednom pakovanju. Upoznajemo Samsung Galaxy Note 4. Ćao, ja sam Denis iz Telesa, te dobrodošli u video preglede. Note je nekad bio plastičan, pa lažno kožan, dok sada dolazi u prelepom ojačanom aluminiju, baš kao njegov rođak Alfa. Note 4 dokazuje da su ljudi griješili u vezi velikih telefona, tako da je sada veliko u stvari normalno. Veliki telefon znači veliki ekran, što je kod Note od početka standardno. Gigantski 5,7-inčni ekran ima oštru i kristalno jasnu sliku sa preciznim bojama. Rezolucija 2560x1440 je suludo visoka, sa gustinom od ogromnih 518 piksela po inču. Za očekivati je da ogromna rezolucija velikog ekrana isprazni bateriju za cijeli čas, ali to nije slučaj. Samsung se potrudio pa baterija može komotno izdržati 36 sati neprekidnog rada. Sa malo racionalnim korištenjem baterija izdrži do 2 dana korištenja. Note 4 uvijek dobija najnoviji i najbolji hardware, do čega je veoma brz, fluidan i lagan za koristiti. Osnovu hardwarea čini 4-ezgerni Krite 450 rane frekvencije 2,7 GHz, zajedno sa 3 GB rane memorije. Interna memorija za pohranu je 32 GB, koja je proširila do 128 GB sa microSD karticom. Glavni adut Note je 16 megapikselna kamera. Broj ugrađenih funkcija u kameru je zapanjujući. Tako imamo čak 5 načina slikanja selfija, 4K video, timelapse, slow motion, čak i nekoliko modova slikanja. A kada se otvori aplikacija za kameru, sve izgleda jednostavno. Standardno sa Note 4 dolazi i S Pen. To je unaprijeđeni i pojednostavljeni S Pen sa osjetljivim očitavanjem pritiska i preciznim performansama. Pozdrav do sljedećeg videa.